يا نهضة العلماء أنت محبتي ومودتي ومسرتي ورضائي. Azizun alaihi ma'anittum harisun. Maghrib Ibu Nuria istri Gus Dur sumping lajeng tamu 7 maghrib sama ada mau sekolah sambutan panitia langsung.
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, sholawatullah alaika, ya